So Sharp King. Ekivulo kiri jaba wai. Ekivulo kino kiri jaba mu star. Abatedde mu star nga wankave magamaga ngoli kuva ejinja nga wankave magamaga katawuni koirako nawo mu star. Nga wakavano we bache chingira ebimotoka. Aha, wawali amawawe. Akuminzani. Kuminzani ebimotoka binene. Then akatawuni koirako nawo mu star. Ekifo bacheta Mirembe Gardens kiri ku lugudo kwene t-shirt ate kujja munda bishi security elite no kwesha ekifo. So tujaba ku Mirembe Gardens mu star ena kudomo ezinga 22. Guno omwezi ogw'ekumi n'omulala okuyingira sente entono ino mutwalo mulala ordinary then abatebo nga yo kat Dr. Hussein katebo kamitwalo 15 aka gold aka gold then aka silver kamitwalo 3 batumbuto bale ba flower galo ni batina baby emitwalo 5 so mbasaba wagizi bwe bakama bange mwide mumpagire mwide mbembere kuzena negombo bembera ku ngandi babonaku expect live band ni performance ya kabyo kuva ye Sharp King abembi banja bajo okwembayo bembi kibositire kwa okuve Kampala okuve Kampala ndese bashali bange babiri mikwano jange babiri kuli ku Joylanda na Nico Saini then wano waliwo Tough Soldier, Isa Soldier, Lesho Maniki, Asilenda UG, Loni Kaida, bona Bosha bona Shanandi, abembi banje bemako kaya tiba malayo. So just no abembi banje abawana ebusoga. So anumirwe endongo y'abana abasoga. Ida ku Mirembe Gardens zinga 22. Loni Kaida wanga jabayo. Loni Kaida aliyo ajasa bulaine ino. So mwide munumirwe endongo y'abana abasoga. Nimwe abawagira abana abasoga abendeza abana abasoga. Mwide mumpagire bannange. So nka ni Sharp King ngono muvubuka mwembi mukubi wandongo abire nga kubendongo musoga wano ife tutujja kubanga tubukira bagemayo ederiyo channel diri wano ngadibukira abalina shebekoleire woko badawe ngoka yogera kantu so mukiso kwebaza webale kwenda bana bana bitone webale butabukira ndiwe shintu kyo kizimbye ngozija ku level mbona kali kubashali kansoke ninde moyaniriza buli omu Katonda ku blessing. Amina. Bako kwa Kemba kaife katentene ketulika ko jogwanga akemba baketo mwana wa Shintu leka muyembele tulo mwana ne olibela ngo kadiye nze ndikulaba ngo mwana Chino chele magico wenkulowoza kono tukila omubwango komutima yegwaliko okumalesa wanga sikula byesichango mbebi agote live ni madade untino nafunya yo somebody I wanna enjoy baby your body kobolonji boliko you the best I know ono mwana muka o mwana wa Shintu ono mwana mukanyo empisa nendeisa aina nembera zobuntu yaman ainga zina nsobola okwemba nabanga lero yange lile toba osobola ate Dr. Hussein oli nene nakazire nembe ibiri ngandidoye najja nadikola ngai didoye naduulira na adizira ngati loashi disease ene mbadai ditya naye ene mbao dibanga tidikunumire yo mwenedo twageze ndongo jivumu twajivamu kubojirimu weroze ino sale bulungi lwachi nga orembo lwange terunumire oloza lujanumirani so Sharp King tusobola kwanga tukola abantu so bananga mwide mumpagire mu star omutwalo mulalo okwingira mbegayirire banange mbegayirire so nabembi actually abembi benayembera koko tyakozesho kubesa Suzanne nabembera mwene mwide mukoleshi but tukoma gwomu kwana oguliwo tweyendeze fena okitege nti benayembera ko niwe mbati kwembera nga kuido yembere kwani Sharp King because fena tukali ku level yetagashi obuyambi ate tukakola ebyaka ebyetaga buli omu so tweberere mu fena then ba promoter abandi abakubashoda abaneyimu abakubabembi abandi tubeni one love tutulaga negativity tulaga negativity deni n'abandi nga nina shena kukola engatidi oidi nsobola okuniza ngatidi mbanga nina shena kukola ngatidi nsoniwa
oba nsoniwa ku lwashali ku balwashali bange kuba shendi eri abane abayenda music wange nga tibenda mwembi but nga bamwenda because of Dr. Hussein Shali wange so nsoniwa ku lwa Dr. Hussein nga ndibe gayira mwide mu show yange nga 22 mwide mumbereremu Katonda abawo omukisa nga mwida ku show yange ogamba busembera irala nkononko oyo bakada ene mbade fedeka dika yenda challenge then kana message kyanze sindikire ko abana bali kusheyo yo idi abana bali kusheyo bakola omulimo gw'amaani mwe bali kunkolera challenge tibana bakusheyo bonkaye buli atime mu challenge nga yalwemba lwange mwe bali lirela nza wensobola kubebaza ko nza sentence nsobola bawasende zenanke yiya amwe bali kunkolera challenge era mbasaba muje maiso nga munkolera challenge nkalete ndonge enu manunji ino ndi musadaye mbo bulungi ata ine ndonge ennungi so mbasaba okuongera okunkolera challenge then abana bali kulia nimwo omusinga bannange mutubereire wino mwena mwe balete amamu sound daife okoze ene mbaningi aje tuyanga moko konti wakoze ku club bintu bya club bino TVB but club wakola no mwembi club mwinoso koti amanaye koze eri okola no mwembi olwemba mwalule kula lelo ido yale kulolwe yenka luno luba lukoni so lwachinze mbie wale ino nti ate nende inansigazi omukwano no mwembi oyo olwemba no luyinzo twawula ntini tuyinzo okulolwemba twalule kula lelo wabite wiki ndala yale kulashi olwemba singo ye shibachi jatu awulesho so lwokuma omukwano katusoke tukole okutukanga buli omu anayenda nga alikwenda okola nani tukole nga tuline iyo eshiru yesho nti tunakola tujja pushinga sisi tukobe ngono bwatoleda audio nakati byakola video tikunkoba nti tola audio tola video mpani transport yaneta ku studio kola shi level nkaliji tukaku zenanke yiya so katusoke tukole endongo singo daife mpaka nti oba nenzo lonikaira nkubira lonikaira ntukole shi lonikaira mwena nkobe nti ayanko nze kantole audio we noni ashi video nze kanjiribe radio iri ba TikTok oba TV ato natuna tujaba tulikwe yamba wabula iwe ti kuyamba nze wama abembi banji bali wano abana bakoze nabo kurabo yamalirizanga bakoze kurabo ido yafu omwembi oyo munene yafu myoremba olundi nzanga nzagamata tutigazana ngewale ino ganza notulwana nkuba n'ebikonde so okwewala ebyo kasoke tukole single day feme mali abawagizi batubandeko ati sinze wemba ndi kwenda omwembi gwendi kwenda nganti omukobeida nkobe mwina ati shabu twandikozeyo ku olwemba auze nanja akolanga nenda yena ngakola shi tujja pushinga fena shintu ekyo tikushindekera nze obenga ayambi enze mundongo tutuyamba fena tweyambe zira yamba mwine so mbere ni Shapu King ayinga muterabira imwe mwena ngoli mu bugembe oterabira kusalira mvire ku Timeless Saloon eno eyaganibwa bugembe basotoka kunjira egema ejja ku Cathedral Church ojja kubanga olinga ku mukono omugoda awo tambulira kubipande kuba saloon ene eri ku ekipande diriwo ninjaye ene eri ku ekipande ojja bona ku Timeless eri ku Kakarina ojja kubanga ojaga nesala bulungi ate sano bateerewo Black November sano bajja kubanga bakusala enviri ku sente samu bajja kuniga massage basolo kubanga bakutamu mu shampoo basolo kubanga bakola ni masiki bakutema masiki ku sente dojoba nga otayo entontono so batukirire bajja kubanga obaga na ku number edamasimu kansolo kubanga kuwa ku number eya Timeless Saloon osobola kubanga munange awoyogerezaganyako nabo mpola enamba ya Timeless Saloon kanji kuwereze wane no mpola ojja kubanga okuba akuzira 7 52 35 29 33 nezo 7 5 mukaga 7 nandala 52 00 bano basobola okusalira mu makago obanga toyenze kuda mu saloni basitula machine bayida ewaka bakusalira mu makago bajja okuva ongonomye babesa aba Timeless Saloon baganibwa bugembe ku Cathedral Church akomata ku mirampeera mube bulungi